evo ga ljudi, drugi dan sajma. I već ovo to plombirano. Znači 12 je sati, znači doslovno umoran sam, nisam ništa spavao, 5 sati i 30 minuta sam spavao. Jer sam sa vratom u 4 sata došao kući iz toga kafića. I sad idem eto unutra, jednostavno probat se naći sa rikšom, Marijom, vidjeti jesu unutra i vidjeti kako je ono stanje. Tako da, drugi dan reboota može službeno početi. Inače, jučer kad sam pričao sa mužom, nešto, htio sam mu pokloniti jedan poklon, ali sam ga zaboravio ponijeti kao. I rekoh, sutra ako te nađem, poklonit ću ovu kapu, što sam znači bio, ako se ne sjećate, iz vloga sa mora. Rekoh, idem tamo pa ću mu pokloniti kapu jer po meni ne treba. Nabavio sam si brutalnu Sarkunovu skiller, tako da ćemo vidjeti. Imam. Sam ušao, tako da idemo na sajam i ideš, kolika je gužva za razliku od jučer. Znači jučer nije bila tolika gužva, ali je danas znači toliko gužva jer je subota. Pa jedva da će biti ono nekako okej za prolazak. Čovječe luži. Nadam se da ću moći naći rikšu u ovoj rulji ili Marija. Ako uspijem ih naći, bit će okej ili nekoga. Vidjet ćemo. Znači ovdje je ulaz u paviljon 8, tako da idemo unutra. Evo. Kako je stanje iznutra. Znači moram i jaknu ostaviti jer jakna mi je previše sestre. Teret sa time da nosim. Tako da ću postaviti jaknu pa ćemo nastaviti sa vlogovima i iznutra. Kapa je jakna je ostaviti, da vidimo na večer. Za njima smo i onda nekako znači ne znam kak je danas plan jer Rikša je rekao da je danas kao kod ovo top 6 odabir za najkreativniji video zapis napraviti najavu refoota. I znači za nagradu onda ovo ko najviše se glasno čuje je pobjednik. A prvo mjesto koliko sam čuo jeste računalo, ali koliko je to točno ne znam, za druga dva mjesta nisu ništa čuli. Znači doslovno ništa, da je vjerojatno neka pohvala ili šta god, ali ne znam, vidjet ćemo. Ako Rikša bar ne uspije završiti među top 3, to će biti čak i super za njega. Danas je doslovno gužva, Isuse. Inače ako uspijem naći muđu, idemo dati poklon kao što sam i obećao, pa ću vidjeti znači gdje, šta. Znači ovdje je Omen, pa HP, gužvara, djelomična gužvara, znači okej. Ne znam, danas je ovaj kao Jan došao iz
škole, ali ne znam, nije baš škola, ovaj jedan je bio kao sa školom došao, sad ne znam gdje je točno, da uspijem naći, bit će on okej. Znači ovdje sad je doslovno sve puno, ne znam kako je stanje sa community stage-om tamo, vidjet ćemo. Ovdje je kao uvijek ništa posebno. Znači, mi smo jučer tu izobišli, vidjet ćemo kako je stanje, ako smo naći muđu, to jest i okej. A ovdje je, aj karamba, puškara, tako da, da ja ugasim vloging prije nek što ja izgubim mobitel. I odešava se pobjeda u CS-u kao uvijek, koji do prvog mjesta je kao ušao LS, natjecanje to ću vidjeti se, ali ono, vidjet će se. Znači, ovdje je djelomično turnir, tu ljudi kao se djeti, vidjet ćemo situacija. Što ovo je zatvoreno? Zašto je ovo zatvoreno, ja nemam pojma. Evo dajmo vidjeti malo kakva je situacija. Znači, jučer je gužva bila na PUBG, nisi uopće mogao probavati igrati na PUBG. Pa vidjet ću danas kakva je situacija, ako možda bude malo čišće, onda ću probati, ako ne, onda možeš se hodati sa primjer. Ovdje je probavanje kula, ovdje Nintendo Switch igara i tih stvari, Razer stolice i te stvari, igre. I ovdje je, naime, gužva i po ljudi moji. Gužva i po za PUBG. Znači nema uopće šanse da ga uspijete probati danas. Ako ste bolji, da budete u redu i čekate po sat vremena. Čovječe, boži. A ovo je malo sad pretjerivanje. Čovječe. Znači, ladno, početak, čak ovdje, znači ovdje je neko natjecanje, rur, vidjet nešto, zanimljivo, tako da ne. Ali što je čudno još je se našao mi rekšunima, dok sam odao ovom voljom. Ko uspije, mislim vidjet ću sad sa njima gdje su, ako su na sajmu ili nisu, ako jesu onda ću ih reći gdje sam, pa da se nađemo, pa onda idemo ovako malo mi zajedno. A ovdje je što? Vam je VR Assassin i ovaj, kako se zove, R6 Siege. Znači, doslovno ruljetina je danas od ljudi. Previše. Vam ne može ništa. Znači, užas. Gužve su. Ja da možeš proći šta tako. Ne znam kakva je situacija sa igricama, vam vidit ću šta je vam, pa ću probat. Strojka i... ne znam, ste vidjeli, ali je strojka kompjutera tu, znači ovdje sad. Kao i prošle godine možete probati ovaj. Kao i opet se možeš probati. Ovo su brašno. Čovječe, jednostavno vidite danas kakvi sam umoran, jednostavno nisam se ništa spavao, znači 5,5 sata spavanja nije ni ne znam na mene prošlo. Ajde, u 4 sata i u 9 sata sam se pobudio, znači uopće nisam išao spavat. Da sam probudio se i napravio to što trebam, video stavio uploada na, bude ovo, kako kažem, aktivan, javan. Tako da imate ga da pogledati prvi dan reboot vloga gdje sam upoznao mužu napokon. I danas ga opet vidim, ja za njega poklon, već sam rekao, a i ako uspijem da ne bude gužva, to ću vidjeti kako bude stanje. Ako ne, ako da, vidjet ćemo. Tako da, vidimo što ima dalje. Znači, još sam ovdje, nikoga nisam našao, pričao sam sa Marijom, on je rekao da će doći kasnije, a Rikša, on je već na sajmu, sam ne znam gdje je točno, on je se nadam da smo našli brzo.
pitanja od to koji Price iz Life is Strange. Stvarno cool kostum. Znači, ljudi pogledajte, full-on kostum iz Life is Strange. Malo brutalan. Baš se sviđa sa Lančićem. Odigrao sam cijelu igricu, stvarno sam se rastučio sa tim bendingom. Pa stvarno to što sam naleđen na cosplayingu, koji Price je nevjerovatno. A ti ne, ti nisi. Ti je ja sam mislio da se ova, kak se zove. Ja sam mislio da se onaj lik iz igrice drugi, kak se zove već, zaboravio sam. Koji došao? Ma, njena prijateljica od koji? Rachel ili Max? Max. On nije. Trebalo biti malo zombra, ali nije uspjelo. Nije uspjelo, a šteta. Bilo bi dobro baš ono cosplay, baš ono Life is Strange. Stvarno brutalan odrađen kostum. Ovo, stvarno što naletiš ovako cosplayere što rade, to je nevjerovatno. Pogotovo sad Life is Strange, a jučer je kao što sam bilo Sailor Moon kao anime, ali ne, bio je WoW nešto. Ne znam da su ovdje. Mislim da oni nisu ovdje. Znači nisu ovdje. Šta? Znači nisu ni nisu danas. Moram skupiti gaming opremu. Znači, sad smo napravili krug. Ovdje opet su dropovi, jel? Što je što opet vam drop će biti ili? Ma ne vjerujem. Idem vidjeti kako je stanje, možda... Opa, vidjeti kako je stanje vam na pesu, ako je gužva, onda ću probati. Onda neću igrat, ako je malo gužva, onda ću probati igrat, ako i ne. Mislim da će biti gužva jer je danas to full-on gužva sa time svime. Ovaj bi ja sam rekao da ću dobat na niku. Znači, stanje ovdje, a djelomično gužva kao... Pa da, djelomično gužva kao ovdje na pesu. Ali ajde, inače ovo je pes. Jučer sam ga igrao i izgubio i nažalost, ne želim se uopće natjecat više. Tak da. Idemo naći ovakve te stvari još. Eto, napokon sam dobio informaciju gdje se nalazi rikša. Sad sam rekao, sad idem ravno prema njemu, poslao mi je poruku. Jedno gdje ni ne mogu ni biti osim u Pagebornu. Tam jučer smo i zadnji put sve i ostavili, mislim da smo sve ostavili, nek smo tam kao bili. I nakon toga smo otišli onda i otišli na piće kao i onda smo se rastali kao mi. I onda sam sve do 4 sata bio budan. I ne znam ni kako sam preživio, ja sam mislim da će spavat ko nenormalan, ali eto. Nekako sam preživio za nekako taj dan. Skupio si ga. Znači još jedan dan ovdje, znači danas i još sutra neću biti cijeli dan, sutra ću biti samo djelomično jer moram uhvatiti vlak. I s tim vlakom idemo onda prema kući i to će onda biti s ovima vlogovima sa puta. Tako da je ovo mislim kao predzadnji dan za mene. Sad je jednostavno da nađem i ove više Pageboard i sve kad je ovo sve živo izmiješano od prošle godine i ne možeš se snaći kao. Ajde dalje. Ovdje je evo kao neki Q&A, sada što nas podržavate, jer bez vas mi ne bi bili na ovoj bili. Da vam se svima javno zahvaljujem. Puno ljudi, pa nema... Jer imaš rekao neko pitanje, ajde malo odgovorimo, evo ti, ajde. Kako vam je bilo prije? To je čovjek drama i pitanje takve gluposti. Da ste imali sa youtuberima koji su sad ovdje? Aha, s ovim ovdje youtuberima, da li ste nekad snimali? Jel snimao neko sa nekim? Svi smo snimali zajedno jedni s drugima. Svi sa svima su snimali, okej, ajde ovaj maš. Muđa,
Kad će 2 miliona? Kad se požuri. Evo sutra. Sutra. Odličan odgovor, ajmo li ima ovdje neko pitanje? Koje vam je najgore iskustvo s fanovima? Aha, jeste imali neka neprijatna iskustva sa fanovima? Neko da vas proganja, da vas stalno zivka na telefon, da... Trenutna situacija je ovako. Trenutno je sada slikanje kao s youtuberima i nakon toga kada to radi se to slikanje s youtuberima će biti kao prikazivanje tih top 6 videa kojima je među rikša i to kada se sve obavi vidjet će se ko je pobjednik, ali nadamo se da će biti neki pobjednik ovako ok youtuber, a ne sad neki shit na primjer. Od ovakvog youtubera koji ću biti sam vidio Šola PC, on je sa PUBG, on možda čak bude i prvo mjesto zaradio, ne znamo točno, ako i ne znamo, vidjet ćemo, a od drugoga i trećega baš ne znam. Niko baš onak da je neki kreativan video napravio ono puno. Rikši nije video ok, ono sa kreativnosti i sve, ali neki su onako malo glupavo napraviti kao. Na primjer Sansen ona je napravila kao spot pjesmu onako za reboot, ali malo glupo mi je, ne sviđa mi se. Pa vidjet ćemo ko će pobijediti. Tako da, vidjet ćemo. O, gdje si? Znači, probao sam po prvi puta Crew 2 i mogu reći igrica stvarno je super, ali ima dosta, onak kako da kažem, bugova još s igricom jer to je bila prije alfa igrica, a za takvu igricu je još je ok. Imaju beta testiranja za prijavu, ja sam naravno to prijavio nakon dužeg vremena, ali još se to čeka. Biće izgleda interesantno tu igricu probati, vidjet ćemo. No fucking way, ljudi moji. Znači, išao sam odgledati slušalice za prijatelja. Pa priča ne za vlog, ovako. Znači, ovo je gostica ovdje koja prodaje ove šarkot opremu. Znači, ja sam jučer nije malo uzeo u posto, to što nekima ljudima objasnio, pa prijatelj je rekao da sam malo išao. Pa zbog toga što sam malo ja pričao. Nisi, ne, da pači, sve okej, meni je drago čuti, sve okej. Da, kapu naravno nosim još uvijek, a majicu on je uzeo još danas nosa. Neka, hvala, sve okej. Znači, ovo je lako ne mogu vjerovat. Bio sam se kako sam tražio slušalice za rikšu, bilo je situacija kao da znači išao sam i gledao neke opreme za rikšu, ali slušalice onako nisu baš neke dobre, jer neće li uzimati neke tak skupe, ali što se toga tiče, neko je da će radije čuvati novce da si kupi kako se zove, Logitech slušalice, koji su naravno dosta skupe, 600 nešto kuna su. I dok sam ja to bio onako odao i gledao, prijatelj, naletim na ljude, onako vidim snimanje, Isuse koliko kuža. Šetao sam onako i vidim jednoga gospodina onako snima s ovim mobitelom kojim ja imam. I kaže, pohvalio mobitel i to sve i on ispostavilo se da je taj čovjek šef marketinga, što me je iznenadilo. Ponudio mi je vizitku, znači da mu se javim za roku 1 dana, jer da mu pošaljem znači na primjer kao svoje videe, da pregleda, da vidi ovo, jer ovo kao traže youtubere koje ću raditi kao recenzije na njihove proizvode. Ja jesam odradio recenziju na njihovu kućite, imam plan odraditi tipkovnicu još i možda čak i odradim mobitel. Ne znam, to ću morat nekako naći tu opremu da odradim, vidjet ću. Ali i kad to odradim, to ću uploadati na YouTube i to sve. Ali bilo bi super da dobijem posao kao YouTube, da dobijem sponzorstvo youtubera, od firme. Jer bi to bilo brutalno za mene kao. I evo ga ljudi, trenutak istine za jedno 5 minuta, prikazivanje 6 najavnih videa. Daj meni! Idemo, Rikša dobije prva 3 mjesta. Ja ga sjetko znam. O ne, bravo!
bacaš oko, a? Već bacaš oko na nju. Bacam ja oko, bacam neko drugo. Zašto niste plesali sa njima? Nazdravlje. Hvala. Sve spičke hvala. Ja ću reći samo da ću neki sad istrek pokazati da se znate ovoga ovako kreativno nešto napraviti. Šalim se na pogodu, nećemo staviti trenove. U svakom slučaju lijepo kreativno se bavište. Ja sam vidio da je ovakva linija, dok ja više ušao nikom nisam nekom po. I eto, gotovo je to. Pobjednik je Sunset World sa njihovom pjesmom, dok su Čola i Rikša, oni su završili u drugom mjestu, znači oni su dobili neku nagradu, ne znam ja točno šta je to, a ovi su ostali dobili po majicu, tako da svaka čast Sunset World i čestitke ovome, kako da kažem, Čoli i Rikši. Čola, može za vlog? Može, pozdrav svima, Kao prvo čestitke na drugom mjestu sa hvala. Sansa je i zaslužila. Daleko od toga, svaka čast, Zasluženo i ona za... Pozdrav svima, upalite like, share, subscribe, odmah, nemojte se baviti, ne možemo doći tamo, jasno. Pozdrav svima u klipu. Sad je mutra Joj, boli me grlo, čovječe. Čovječe, šta je sad s ovime video kvalitetom? Senpai. Isuse, kako je video kvaliteta. Nadam se da ste mogli nešto vidjeti ljudi, inače sada ovako smo odlučili da malo čujemo, jednostavno da pak pričamo i to jednostavno jer smo umorni, doslovno glasovi su nam otišli i ovo sa time da je to za najbolje koji će dobiti ta najavni video, svima je otišlo skoro glase. Znači jedva da možemo pričati, ja čudom nekim još mogu pričati, a hoću promući ako nenormalan. Inače, mislim da će ovo možda bude čak i zadnji mali video sa rebota, ali ne znam, možda nešto još ubacim, ali vidjet ću još. Hvala, ovaj dan polako, ovaj kraju. Ima da bude drugi dan, još jedan dan, nažalost ne dugo, jer ja moram kuvatiti tu kurac sutra u 5 sati. A sad idemo vidjeti neke podruge kao. Evo tako. Moja bebte mamo. I polako, reboot se zatvara za 5. dan ovoga sajma. Sutra je zadnji dan, što će biti napokon. Mislim ono, jesmo se proveli, ali stvarno smo se razočarali s time što, kako da kažem, što Rikša nije čak ono dobio, mislim, bili smo najglasniji, ali nažalost ništa od toga se nije desilo, pa me je to bila žalost, ali ajde, neka. Ti biti u vlogu? A može, ma ja sam isto u vlogu. Svi smo u vlogu. Svi smo u vlogu. Da. Vlogova, ono. Ajde, svi vlogove popali. Stari moj, daj izvadim. Ti si mi je provetu rakije skršio, stari moj. Ma ja oprosti ću. Vlogsepsija. Čekaj, svadi mobitel. Svi ćemo vlogat, stari moj. Da. Čekaj, kameru moramo... Svi smo, ladno. Ovo tu je vlog, stari. Ovo tu je vlog. Znači sve živo je ovdje, svim vlogujemo. I ja snimam sa 2 kamere, bok svega. Tako da, svi smo tu i zaštitar je tu. Anđelko Legendo! Mahni za YouTube. Ajde, dečki, vidimo se. Ko je legend?
prije nego što su mi ovi interaptali, znači sa time vlogom i time svime, čeo sam reći, ovaj dan se sada polako približava kraju, znači sajam je gotov za danas i nakon ovoga idemo dalje, ne znam sad točno gdje ćemo ići, vidjet ćemo i ovi izgleda da su otišli na Pageborn i mislim da, otišli su na Pageborn. Mogli su me barem obavijestiti da ću ići na Pageborn, tamo. Ajde, idem tamo na kod njih. Inače ovo će biti sve za ovaj vlog, za ovaj dan. Hvala vam na gledanju i ostanite tune za sutra još jedan vlog koji neće biti baš nešto dugačak. Nadam se. Tako da, hvala vam na gledanju ljudi i vidimo se mi u sljedećem vlogu. Pozdrav! Hvala!